ассалому алайкум бародарои азиз, тамошобинои канали Бобоҷон медиа. Бародаро хоҳиш мекунам навора то охира тамошо кунен. Чӣ хеле названи видео диден? Як ҷиян 4 сола буд, аз дунё гузашт. Дар ақш дуогӯ бошем бародаро. ҳозир ман сабабша мегӯм барои чӣ аз дунё гузашт, чӣ гап шид. кадомид метонен дар ақш дуо кунем бародаро. хай иншоалло ки рӯзи ҳамамон ҳамун тарафа, иншоалло рӯзи ҳамамон буд мешава, мерем. марг ҳақqa, иншоалло ҳама вақт дар фикраш бояд бошем. хулос бародарҷоно, ами ҷияне ки 4 сола буд аз дунё гузашт, ана бигем холаш як рӯз мада занг зад, бисёр илтимос кард ки додарҷон биё як навор ки дита ҷиянам ана касали чие киста меган ами сарашда. این جیانی که 4 ساله که از دنیا گذشت، همی سرش در کیسته داشته. انا خواهرش قریب که 1 ساله او همی کیسته داره. هر دوشون در بیمارخانه در قربالا بودن. این همی حاضر همی نو همی خالش همی اپا گلاسم روی کده. باباجان سازه سلامتتان سازه. آغازی همسایه زنگ زد نگه بچه خواهرم گذشت از خدا دخترش نگه داره. همی درده که بچهش داشت همی درده هم دخترش داره. سلام علیکم اسماعیل سازی دادر سلامتی سازه. خیلی هم دردی مولا قبول که دادره که روزی بچه طبقه خدا جاش جنت باشه. خدا دخترک تشریفو بده. خدا نومه تمام کنه. خدا جان خدا دختر تشریفای کامل بده دادره. خدا جان ماما جان جاش جنت باشه. ماما جان یا چه خواری بیچاره بیبه خوارم در ارزوی فرزنداش سوخت در تو قرباله. خوار و خدا نگه بده خدی دخترته اسماعیله. سلام علیکم افسوس سلامتی خود. امروز روزای سخت بوده است، نمیدونم چیکار کنم. من زنگ زدم گفته اگه محمد جان سازه گفته ای دکتر من میبرم. گفته اگه محمد جان ساز نشد کو که من زنگ میزدم میگفت که محمد جان سازه خودش ای دکتر خانه راه میگرده میبروردم. میگفته امروز نیست محمد جان نیست، امروز بغل من محمد جان نیست. نمیدونم چیکار کنم. امروز محمد نیست بغل من نیست، رفت محمد. امروز محمد جان مرده برده است. محمد جان مرا پرتوده خودش رفت. به محمد حیات نیست. نمیدونم دل چیکار کنم. که زنگ میزدم میگفت سازه بچه اوقات خوردن چای خوردم من میبرم میگفت امروز نیست. محمدش اول من رفت. درش نمیدونم چیکار کنم. امروز روزای سخت بوده است. دل من داغ شده میمونه دیگر. نمیدونم نه کارش میپره نه پولش وجود. نمیدونم درش چیکار کنم. زور گریا کردی که دودرجان سازی خوبی خیلی پرسید. انا جیانم از دنیا گذشته گفت خدا رحمتش کنه. گفت که آورده سن مرده شه. انا همی جیان 4 ساله که از دنیا گذشت خواهرچش دامو قربالا. انا بگیم پدر داره کودک. پدر داره رستیگه در راستی کار کرده. گرچند معاشش هم کم هم باشه مرده که برناموس کار کرده نه که معاشش همی قیمه شوه که همین اوروی که معاش برای زندگیشون پرودکت گرفتن سومی ندارن لیچه نکنن. راستیگه مرا 2 هفته اگر خطا نکنم 2 هفته پیش مرا گفته بودن که همی خلای همی جیانی که گذشت التماس کرد که دودرجان نوار که همی چیزه. من گفتم راستیگه اپا جان خیلی شد من نوار خیریوی نکردستم. انا سبب شنی گفتم اپا جان راستیگه من هم خیلی ویدیو میکنم. بسیاری آدمای است که خودشون یک سوم خیر نمیکنن نمیمونه دیگر رو ثواب بگیرن.
ҳақоратҳои безеб мекунад. Баъзе нафарҳо гуфтам ай хонавода ҳақорат мекунад, падару модар дигаву дига мақсад ай хонавода. Дил ма гирифта ки ҳақорати ҳами баъзе саго гуфтам. Рости ман апартофтесам. Гуфт дударҷон кадами чизит мега намега ты хосай барои Аллоҳ мекунӣ илтимос амиқа чӣ кад. Рости гап ман ба хотире ки баъзе ҳами ҳақоратҳои баъзе саг дил ма гирифта буд, рости гап накардам видео. Рости гап чанд касо ҳами хеле муроҷиат кард, накардам видео. Хулос ки баъд ҳами нав голос дод ки гуфт ина дударҷон ай дунё гузашт. Ақаллан як видеое ки ана яксола кӯдакшон дар Қарабулай ишам ҳами касал вурияй кистай. Мега ба худо агар ишам очаша дас бита агар хай кадоми фарзанд дора дарди фарзанда медона валло қасам. Кӯдакат як месулфа ку дилет мезана ба номи Аллоҳ. Мега ишози ина чикада тоозира ба худ наёмас очаш. Ба ҳами апае ки мада муроҷиат кард хоҳараш мешава очаи ҳами кӯдако. Мега тоозира ба худ наёмас агар и кӯдакшани айдаст бита ишдани времяи беҳад кам доран сум дар курай фақат рола ҳами суми паданалат бозӣ мекуна. Ба номи Аллоҳ баъзе намедонам чӣ корҳои ҳаром мекуне, қиморбозӣ тамоми конкурсе любой чида бозӣ мекуне. Аму пули конкурса ақаллан як бор конкурс бозӣ нака да ҳами кӯдак партое валлои қасамай ку инсон агар ба номи Аллоҳ як зара инсон боша валлои қасам ку дилаш реш мешава. Кӯдаки 4 солаи ба номи Аллоҳ ай дунё гузашт. 4 сола. Ина хоҳарчаш қариб ки 1 сола бигем 1 сола вурияй. И амоли ҳами хел вазнминай. Бечора аташ чико куна ки маошиш якам камай диимаш ки нав маош гирифта рӯи кай продукта гирифтаян. Ҳами қай мегира ки ҳила зиндагиро пеш мебаранд. Маҷбур шидагиян мегаанд дар ҳами кӯча хоб мерем хонамона мефурӯшем. Илтимос бародарои тоҷик, бародарои мусулмон, ай барои Аллоҳ ақаллан хайр кардан наметонӣ. Як гапи безеб нагӯ, як гапи хуб навес ақаллан. Мести баъд одамои эҳтиёҷманд ҳақорат мекунӣ ё мара ҳақорат мекунӣ. Вақти худоро шукр бугӯ ки ба ин рӯз назанӣ. Валлои қасам аму апан атай голосам роги ол ма голос чаин амиҷа мемонам. Я бор гӯш кунед голосои ами апара. Ман намедонам баъзе одам ами баъзе инсоне ки гапҳои безеб мегӯянд. Ман намедонам шумо ай инсоне ай чӣ таваллуд шидагиен. Ман намедонам валло қасам. Ман амиқа видеое ки ай барои Аллоҳ мекунам якмаш ки худоро ҳазорон бор шукр мегӯм ки видеои ма сабаб шидагия баъзе одам соҳиби хона я макон шидагия. Ман шукр мегӯм ки баъзе одам ай балнеса соз шида биромадагия. Ман ин ҳамиш мада басай ба номи Аллоҳ. Худованд дуои наву мазлуморо қабул каст ки Аллоҳ мара ин ай ҷавоб аста ризқи рӯзӣ ма ёфтесам ма кор кардесам. Ҳамаш ба муваффақияти дуои наву одамое. Якмаш Аллоҳ, дуюмаш дуои наву одамое. Хоҳиш мекунам бародарҷонои ма, кадомит ки наметонед хайр карда ақаллан як гапи хуб навесонед ки ҳами одама дилша зиқ накунед якбора. Ҳамамон инсонем, ҳамамон алҳамдулиллоҳ мусулмонем. Бародаро, шумо ягон бор дидаед ки ман видео ка бошам ки зидди ватан боша. Ман барои ватанам ман ҷонма метам валло қасам. Ман гуфти гапҳо агар ватанма дӯст намедоштам ман дабравони намерафтам 2 сол хизмат намекам. Ман любое время барои ватанам тайёрам. Ман ягон бор видеои зидди ватанам намекунам. Як дуюмаши ки ман на амри маъруф мекунам, на як кас айра бера мекунам, на ман ҳами алҳамдулиллоҳ мусулмонам чени худам медонистагӣ ман медонам. Мисол ман ягон видеои намекунам ки ту да зарар битай. Бародари ман ё ман да ягон видеом ягон каса на хонаводаша ҳақорат мекунам. Ман намедонам як видеои фахшу фоҳишагиро мебинем валлои қасам дастгирӣ ақаллан амира ӯ лайки ту киссаи мара при сум намекуна. Бародарҷон, лайки ту фақат чико мекуна анами видеоро паҳн мекуна ки 2 сум ҷамъ мешава. Аму одаме ки эҳтиёҷманда амуда сум ҷамъ мешава. Лайки ту мада қаср намесоза ба фикрам. Просто баъзе ман намедонам ба сар не ба кала не ба куҷо фикр мекунем ба номи Аллоҳ намедонам. Баъд месен дар комментария хонаводаи мада ҳақорат мекунен.
میدونن که من حقارت نمیکنم، میدونن که با میگم برادر جان حقارت نکن. از یک کسی دیگه باشه یگون بلاگریگه خطون میدونه من نام نمیگیرم، ای کودک گوارتون سر میکنه تا پیر کامپیوترتون حقارت میدونن که من نمیکنم حقارت، بونته برادر جان میگم بعد حقارت میکنیم به نام الله. این همی کودک 4 ساله والله قسم این هم بعضی همی سگ بچه‌هایی که حقارت میکنه ای پشت شما ما ویدیو نکم، شاید که الله سبب میکنه رنگ دیگراش وری ویدیو ما سبب میشیده سوم پیدا میشید همی سری وقت لیچه نشان میکردن. اقلا ای 1 ساله شایوردم کنین برادر جانو خواهش میکنم ای حمد چند سومی که زورتون میرسه یوردم کنین. اقلا در واتساپ در اینستاگرام تونه در فرق نداره کدام شبکه اینترنت داری ایما ای بگی پدلیت سکت دیگه برادر تماشا کنه، شاید تو نمیتونی خیر کن نداری سوم نه برادر خیر میکنه ثوابش هم مده میرسه هم تده میرسه برادر. من نمیدونم به خدا به گپی خوبم گپ میزنی با حقارت ما به خدا میسپارم کدام حقارت میکنین به خدا میسپارمت دلی مرم ایترم الله میدونه کدامی که ناحق الله بزنش من نمی قچز پروسته من دلو میسوزه من خودم که فرزند دارم میدونم فرزند چیه والله قسم فرزند یک سلفه میکنه والله دلت میزنه. بیاین برادرو التماس میکنم همین ویدیو را پنگ کنین لایک بمونین بگیرین پدلیت سکنین کدام یوتیوب دارین چند تا پادپیسچیک دارین مهم نیست بگیرین همین را ثواب شست و بزنین اقلا ای برای الله اگه شر نیست هر یک شما در من روی کنم که التماس همین را ثواب شست و کنین التماس که بشینم همین را ای برای خدا بگیرین یک دستگیری کنین اما اقلا کودک دیگریش بگیرن جانش بخرن. من نمیدونم چی به مردم ما قدر به خدا بخشش برادرو یکی دیگه نمیدونم اگر یگان گپی پس بلند گفته باشم ای همه ما بخشش میپرسم برادرو پروست از گلوس همی اپرا گوش کم بنامی الله کو ای ویدیو نکدگیم پشرمون شدم کاش که اما اقرات ما میکنم ویدیو میکدم. خواهش میکنم برادرو یک بارگه خواهش میکنم ما اینا کارتش موندگیم اول زنگ بزنین همدردی تونه بیان کنین بپرسین اپا جون همی کارت شما هست یا نه ما در سومی یگون تا شما در کار نیست برادرو الحمدلله کار کردستم الله رزقی مرا دودست رزقی خانواده مرا فرزندی مرا دودست یگون فکر نکنین کارت خود چونای زنگ بزنین اول بپرسین بعد چنین زورستون خیر کنین یا برامو قمار دا بازی نکنین کنکورس دا روزی همی یک دختر تاجیک اگر در کوچه موندگی باشه والله قسم ای بگه اکا مرا سوم بته برام کوارتیره بگیرم نه وای تاجیکستان اومدم کوارتیره ندارم نمیتیش بنامی خدا اکا همد نه قسم ای بازه نه که اگر یتش با یک نیت حرام قطعی ممکن دموها پلی کوارتیره شبتی با نیت حرام قطعی نه که یک بار ای برای الله یک کار خوب که امی یک ساله کودک اقلا نجاتیم خیلی شاید دنیا رفت. برادرو دیگه نمیفرام گپی بسیار میفهمیدگی آدم در امی قبض در اون گپی پس بلند گفته باشم بخشش 1000 بخشش برادر جونو خواهش میکنم همین دستگیری کنین همین ویدیو را پنگ کنین ثواب شستوه میکنین پدلیت هم میکنین چیکاری میکنین کامنت مینویسونین همین را شتابی پنگ کنین کامنت شما هم همین ویدیو را پنگ میکنه. خدا نگهبانتون باشه برادرو این مجبوری نیست کدامید میتونید چنین زورستون الله همتون نگهبان باشه کدامید خیر میکنه خداوند را با میلیون برابر کنه. در پناه الله باشین برادرای ما.